Kamaukenba Sport Club Kalayo ban pli ya kanot a football tournament hamadan rublei iap. Bad ya kane ka tournament lawan pli da iba forward star marngar pada kacing ya donlang usodas nong kasnong maukun bad ba Barnabas imli bad kiri orang ba jong kasnong. Habang isaki ya kacing lekai hakan kasni ka klimauli kalayo ban penjam knap ya kamoyong FC da argol lai sigol. Kaloi mo kam tam ye kun samla tiga kentu ye pikon samla ba umdai ban sukut kan hande pada kajuk ka pengaruh aslo ban kentu ban ai ban sim ya karena gajing yoi ya ga disiplin wi jopi ngai sibit ondal amit ka wah kano kalian ngidang ya ngindang peteng mo nang ni sakmat ya gidong jingdon kam nginang ya trei na kawai kapor sa kapor tengah kan kapor suwa bangin sedang ya ka jing ye lekai. Kita dapat terkait dia weh. Siap bro. Gila, musuh ni le. Pansau le baru itu. Channel. Sirat.